न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावाणं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनं पडं जाने मातस्त्व तदनुसरणं क्लेशहरणं विधेयज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधेयासक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यम् जननि शकलो ध्वारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला पडं तेष्ठां मध्ये विरलतरलोहं तव श्रुत मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्त्व चरणसेवानाडचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्त्वमया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चन्मातस्त्व यदि कृपाणापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननि कंयामि शरणं स्रपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्कोडङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवार्पणे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो
भजति जगदीश पदवी भवानी त्वत्पानि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत नाराधिता विधिना विविधोपचारै किङ्ग्रुक्षचिन्तन परेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मयनाथे दत्से कृपामुचितमम्ब फणं तवैव आपत्सुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणारुदेशि नैतशठत्वं मम भावयेथा सुधा त्रिशार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्र मंत्रिकीं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परम्परा परम नहि माता समुपेक्षिते श्रुतं मत्समापातिकी नास्ति पापध्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। धन्यवाद।